ɗum no ɓuri ne mbiye ko ok, assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Musidɓe sabodiraɓe nokku kala ka hikkorɗon fewdo sa ɗo min salmini on hannde kadi ka télévision meɗen Jama TV joɗoranɗo en ɗo e leydi Sénégal, précisement ka capital. Voilà, en fof eɗen anndi capital Sénégal ngal ko honto ko Dakar. Donc ara noon no andirɗon noon hannde kadi en tintidi o émission men needi e jikkuji. Émission needi e jikkuji kono andirɗon noon ɓay fayda souvent sen ari koko répéteten jikkuji ɗon anndi ko toɓɓere ma ko toɓɓe jaaliɗe e nder koynete kon kala neɗɗo no wayi e aduna on, c'est à dire ko yewti fiitagaɗo. Donc soit ko si hutorama ma si hutoraka. Donc haray noon ko adi kon hiɗen meɗen lando taw so tawi woni jamaji ɗin fof juuli e jaam, Allah hara ɗum menen alhamdoulillahi e hiɗe welti kadi enen ɓe Allah on tawni ɓen tawata noon haray e woodi hikkaniɓe yeeso ko gonga, kono enen wonɓe fewdo ɗo ɓen taw haray ɗe welti ɓay haray en hoori lewru suma e ndun ha paari yo Allah taw hara o jaɓani en ko horɗen ko en ko yettiɗen sadakaji, donc et ainsi de suite. Allahumma amina. Ardiɓe meɗen ɓen e ardiɓe julɓe ɓen fof kadi yo Allah on hinno ɓe yaafo, par ce que eɗon andi ñande fini weeti ɗum ɗon kadi no wadde. Donc koko tayrata ko dambugal ngal andanɗa en fof e reway. Donc haray ɗe yarlini fatoraɓe ɓen fof e gila e nder lewru suma e ndun ha hewti ka hewti ɗo hande. Donc hikkiten ɗon honɗum haray fayentin kono andirɗon noon e ko minata hande fayda en juutintaɗo par ce que ɓe mi faala haalde haala mum ɓen hande no gasara ɓe heɗitoraylan e haqqille maɓɓe ɗen ɓe heɗiro jikkonde par ce que si ɓe hettorilan ɓerde tun haray moƴƴa di ko haray mi disonta e hande seeɗa kono waɗi ha si mi disonta donc heureusement feeto waɗi ko enite kon julde don astahfirullah julde suumaye, voilà julde suumaye nden o feƴƴi e jaam o feƴƴi noon kono feƴƴinori kadi, voilà ko ɗo mi faala arde hande o feƴƴi kono feƴƴinori. donc suumaye ari neyi en du neyi en e nder mayru ha ndu yeehi tu woɓɓe inni noon an noon ko arɗa kon hari ɗum no lorri men goy wona ka sama harɗa dumbi men ɗo mais min daara e feere ma suumaye ari waɗi ko watta kon enen kadi e wi koko wiiɗen kon. donc ko ɗum woni Allah holli en ka reweten ɗon enen kadi e wi Allah enen kadi koko wiiɗen kon. Mi ƴettata noon koye en général par ce que na mi généralise ta na fof ko yiiɗen kon koko mako ko woni e wadde kon. donc wona ko ɗuuɗi woni toon ko adi kon juldere nden e yi kawakeji e yi ko weeli e yi ko metti e nder muɗum e hande noon no gasa haray koko wowano waɗede d'une part sengo go mi yewtirani no gasa hara no toon piijigo wowanoɗi waɗede par ce que woɓɓe no aadini ma no jikkini wiren noon par ce que pularo no luggi woɓɓe no aadini ma no jikkini si juldere hewti. donc ɓe hollay taw kamɓe ko adi kon e ko aduna ɗo ko kamɓe tun aduna o darani. donc ɗum ɗo yaltiti feeñi e woɓɓe kadi hollay e ko aduna ɗo vraiment koko sendodete ɗum ɗon kadi yaltiti. woɓɓe kadi hollay ko aduna ɗo jaka ko woɓɓe darani fayda min on mi anda ko honɗum mi existani ko aduna ɗo ɗum ɗon kadi no yaltiti woni piiji tati. donc haray noon ɗin ɗon piiji tati ɗi hana seedude ɓay so yi heɓuɗo tun a yi faɗuɗo, sa yi faɗuɗo kadi ɓenɗon ɗiɗo kadi sa yi ɓenɗon ɗiɗo a yi kadi hakkudejo no toon mo ala buy kono kadi o faɗa tawata noon hara himo wawi yondinorde yeru ko Allah jonnimo kon. donc fe toon no woodi welnuɓe no woodi ɓe welnali village ji ɗin no toon en fof eɗen andi village ji ɗin no wooda woodi welnuɓe ka village ji ɓay min mi simi innama yo mi ƴettu misal mi ƴettata misal tun ka saare ɗo par ce que ka saare ɗo hande fayda ko ɗum wiyete hay so tawi ni goɗɗo ko miskino ɗo fewdo o saayi ɗo ko gonga no woodi no yaltiti kono fayda si innama fête fayda ko inna feeto kon fof a yiyay tawa naka ɓeygureji a yiyay tun a natay tun ka ɓeygureji an tigui santa way hande ko fête hande ko juldere no wona woniri wono. mais no woodi e village ji ɗin ko tawata hara hiɓe hoolitori ko inna yahuɓe kon
ko inna yahuɓe kon joni noon ɓe yahuɓe ɗon kamɓe yettude Allah no woodi ɓe Allah on okkori kono tawata ɓe yeggitino no woodi jooɗiɓe ka village musidɓe ko wattangol haqqil sa ari ɗaɓɓere anduto no woodi ka iwɗa taw no woodi ka wayniɗa mawɓe no woodi ka wayniɗa wiiɗa eɗa yeehi ɗaɓɓere ɓen ɗon noon en tant que hiɓe existe ɓe duwa ka yeggitede donc aye woɓɓe si ari ɗo wano feeto ŋeyi ɓornagol ɗo basen ji ma ɓorno c' est à dire coñci wonɗi lix piiji wonɗi lix tun tawata hara hay 1 franc hara hay 1 franc hiɓe ronkani mawɓe maɓɓe ɓen ka village tawale mawɓen no wooda tawale mawɓen no wuuri tawale mawɓen vraiment kamɓe kadi hiɓe hoolitori ay yahuɗo on e hoore ko yahuɗa kon ko a suka wona a wonɗo yaade domugol a jukka a waɗa haye fus donc ko yaltuɗa ko wallitagol mawɓe ma ɓen kono ñande julde ma ko waɗete alhaaliji julde kon an a yeggitiɓe fe on parti ɗon donc ɗon sikka moƴƴere nden tun an ko so tawi woni a profite ñande haqqille joni o inna joni yomi jonnam mawɓe am ɓe mine ɗaɓɓude barki no woodi kadi kaki heɓoto ma no woodi ka duwa heɓoto andi goɗɗo ta ɗaɓɓutum ko innete barki kon kadi ɗaɓɓu kadi fiiley to bara ko innete comme baraji ko innete comme baraji ɗen duwa ɗaɓɓude ɗum andi hande mawɗo yalta ɗen suuti mawɗo hande ko ɗum ɗaɓɓata e ɗaɓɓere kon ɗum yaltanta ɗaɓɓere mawɗo hande ko o jeune génération ɗo yaltay ɗo hande feetu waɗa yaha yiya ɗum woɓɓe ɓen hara déjà luwaya e otoje haysi mara coggu maggal ñande na ko feetu o aye jomum tuginna e yakatnama on changino donc hara noon o yeggitino ɓe yaka village donc pourquoi ɗum noon fi hon ɗum ɗum noon fi hon ɗum par ce que enen woɓɓe men no aadini wondema hay ko monument wokam ɗo monument ɗuma ɗo ɓen yaada ɓenna wondema donc sa yi woɓɓe ɓe no critique inna donc ko pari woɓɓe men yahay ka monument ɗon hara ko woño tiro e udita hunduko tiro photo ji donc aye ɗon façon be action photo wala yeeyi ka monument wokamu ɗo sa yeeyi façon be action donc hara noon nde ñande e mawɓe maɓe no jooɗi to kañum no gasa ko ɓay julɓe Allah no woodi kawte moƴƴe no woodi donc haray ɓen ɗon kañum no welniri sengo mum ɓenna he waɗa yeggutu kawtal ngal de e an kan a heɓata ngol konngol ɗon kama wigol ɓe ngorema nde wate yeggutu kawtal ngal kono heɓirta ngol konngol ɗon cela veut dire a welnali kono innirta wate yeggutu kawtal ngal ko kawtal ngal wiyata wondema wata ɓe yeggite par ce que yangon no anda way ka fewniɗa ɗon wiyata bimmi tawa he ɓay innama ko huntagol tawan ɓay ndiyan no woodi iya mawɓe ɗon taƴira ndiyan ma café cela veut dire ñameteji fuuta ɗi anduɗen ndin donc ɓeyaɗa kañum no waɗa jikku saare on par ce que hiɓe mari suka maɓɓe wonɗo ka saare o holliɓe kaka saare o woni o holliɓe mo yeehi walla e mawɗo mum on imaginez kala wedditiɗo e mawɗo mum je vous assure kala wedditiɗo e mawɗo mum ayne battane ɗen andi duwa wona ñande nden o duwa nden tun o jaaboto ɗum kadi ko ɗen duwa andude ɗum si innama duwa ma sadaka wona ñande nden o itta nden tun o jaabotogoy voilà ko c'est à dire ɗum ɗon ara par surprise goɗɗo noon ta sabbo duwa tun innugol wondema miɗe tori yo Allah on okkan otowal miɗe tori yo Allah on okkan ndi jawdi ɗo million ji hasaba nanggal an haɓɓitoɗa ko ndin jawdi ɗon tun heɓata no woodi ko Allah jaabinirantama duwa ma on tawata wona ndin jawdi hokkuma mais o soyima wonki kin metti famande noon enen par ce que enen andi ko génération haalisi voilà minen e haalisiji ɗin si innama ɗo yen fotto e ka ɗuma to donc koko hakkude laabe pita ko wadduno kon e haalde ɓe dawa yahugol sendo feccugol kerolngol jaka ɓe e nder ko haalda kon laabe kañum waali yahude pita kañum waali ha weeti inni yo yahu ko yahata tawi jaka laabe hewti fayda ka damal wo joni ko ɗo woni kerolngol musidɓe donc ko watango yilla moƴƴa on andi wata hollu an piiji gono toon holla ƴoyre ha tawata hara ɗum ɗon koko lorratama donc ko watango yilla enen ko inna kaalisi kon ɗum ɗon on hiɗen finu tawɗen ko gonga no woodi marɓe o c'est à dire on monde mo wonnen ɗo ko monde mo andanɗa hoorema c'est ala moyen seeɗa hara yiɗa ɓitti c'est à dire hara no muusudema
parce que yondina gongol karahan gomdi gongol ko karahan o jeunesse ɗo karahan o jeunesse ɗo diku ko ɗo yiyata woɓɓe o yiiɓe no wonde yewtirde ni souvent e yewtay dans l'entame de notre émission e yewtay piiji gon toon ko yowiti o clandestin woɓɓe no mayoyde ka ndiyan woɓɓe kakam désert woni mayde ɗum fof ko sabu honno ko sabu haalisi ko sabu jawdi donc no woodi ɓe Allah o yuntinoyta e mum no woodi donc o yi no wonirta noon ko woɓɓe ko contraire mum et c'est ce qu'on doit éviter surtout c'est ce qu'on doit éviter parce que une meilleure vie c'est-à-dire ko ente kon une meilleure vie ɗum naka ley koyɗe meɗen ɗen acci ɗo eɗen acci ɗo he wona haalisi ɗuɗuɗo montirte projet goy wona jawdi ɗuɗu ndi hollata an iɗa wawi gollude heɓu tun seeɗa heɓanadi solution a gollay kama hara a yahaali lettiɗa a heɓay c'est à dire ko falɗa ko walla hoorema walla mawɓe ma ɓen walla julɓe ɓen tawata hara a heɓali ko ɓittinma a heɓali ko ɓittinimawɓe ma ɓen par ce que ko yeliɗa wona yo mawɓe ma ɓen soñjo ha tawata ɗum tuusete ka wonki donc ko wattango yilla moƴƴa ko hina seeɗa e fête je ɗen fof e hiɗen andi go no woodi wakkili ɓe vraiment ko ɗon mi suuti joni inchallah par ce que hiɗen andi no woodi wedditiɓe fi mawɓe ɓen ko ɓen wonɗen haalde fi mum no woodi wedditiɓe vrai ɗum ɗon ça existe no wonno woɓɓe na tun a haala tum ɓe na modi yandi no gasayɗa ɗon ara e infrant aron kam mawɓe ma y a pas de probléme andi hunde a haalta tun fiyo tawa haran hiɗa wadde non a haalay ko woni ko hani ko c'est à dire ko woni kon quoi koko woni kon haalete est ce que on faami koko woni kon haaleten il suffit que noon joni ko appliquegol ngol woni noon ko sattani on faami par ce que min en personne mi wawata confirmude à 100% mi waɗay ɗum non mi wawata goɗɗo goo kadi men hay goto wawata confirmude ɗum non mais ko hiɗen andi no waɗude te ensuite ko woni wadde kon ko be haalay donc il faut que woɓɓe men change mentalité mum on tawi aru ka saare innen enen ɓay woni en hewti ka saare lanni donc simi heeɓi ɗo coggu moton ma coggu ɗum min ko aninimi ko nomi heɓira coggu moton ma ko aninimi ko nomi heɓira coggu cuurum y a pas de problème Allah hokkete si tawi duwaji ɗi no jokki Allah hokkete konto noon duwaji ɗi jokkata si tawi woni a waɗanali mawɓen he ko ɓuuri e fandude ɗon ko ɗon feccete sende c'est à dire ko ɗon sendete okkore mawɓen sa okkoriɓe ɗon konko wonɗa ɓe okkorde ɗon seeɗa an ɗum ɗuɗante man dasi ɗon famude ɗum ɗuuɗayi duwaka ka wona innugol kutuma waɗuɗa ha horde heewi innete wondema way donc a heeɓi barki ko innaka ko ɗaɓɓa kon wona ɗum noon ko anniye ɗen fonno ngon c'est à dire ɗuuɗi fanɗi ko fonno ngo rek c'est anniye ɗen sori tum haray a existi haray a waɗi ko hana waɗede kon donc ɗen duwa wattande yilla nous sommes pas là pour perdre du temps hay goto e men ara ɗo perdre temps andi ko sinama perdre temps na argol ɗo sikka ɓa heeɓi goɗɗo no andi perdre temps perdi no yaltita e nder c'est à dire piiji heewɗi a heɓa e goɗɗum ɗo joni sikka donc an a heeɓi ko ɗaɓɓete kon mais no woodi ka hanuɗa yahde ɗaɓɓa pontiri feŋida e konko heɓuɗa ɗon hara ɗum ɗon iwata e junngo ma ɗaɓɓa piliyewal moƴƴal ɗaɓɓa pontiri moƴƴiri feŋa ɗon siŋida e konko heɓuɗa ɗon siŋida ɗum ɗon e piliyewal ngal ndara si tawi goɗɗum naɓay ɗum ɗon hay fuusu ko wawata naɓude ɗum ɗon ala konto noon kon woni ngal piliyewal ɗon kaka mawɓen to woni piliyewal ngal hunde kala arda e saabu je vous assure hunde kala arda e saabu fuu so ardata ni rien absolument hay fuu so ardata ni donc eɗen duwa wattande yilla moƴƴa e ɓay Allah waɗi enen kadi un jour viendra comme no ɓe wirata noon haray ko enen woni place maɓɓe on ɓe mawɓe ɗon haray ko enen ƴetti place maɓɓe on donc si tawi no woni e ñawlanko yoɓan donc sa ñawlano mawɓe ma ɓen ko moƴƴi a hetta an kadi ɓiɓɓe ma ɓen jontoyte siga ko jontuɗa mawɓe ma ɓen kon voilà andi ko piji ɗin ko c'est à dire ko succession hiɗi jokkodiri ɗum ɗa iway tun ɗum ɗo kadi lonto donc est ce que noon no haniri noon est ce que an iɗa hani tu wonde an kadi wiigol hari mi heeɓino
hari mi heɓi no ndaara hari allah hokkino lan hari allah hokkino ma kono so tawno no gara no awatno no allah wirno no gasa arayno na ɗi ngol konngol ɗo joguiɗa arayno jusqu'à présent hiɗa gollirde konko allah hokkunoma ɗo kono so tawi woni koko fillete aray miijiɗo ka duɗɗinoɗa ɗon kadi voilà aray miijiɗo ka duɗɗinoɗa ɗon duwa mawɗo yanta e leydi de je vous assure on iɗen jikkinino wondema donc ko tuma mawɓe noddi wo nini ɓay tum ɓe noddali donc nini mi sikkayi ɓe mapora nini goɗɗum ɓe sokola haalisi ɓe sokola goɗɗum ngo ta sabu ko tuma mawɓe noddi wo wiyata waɗanayi ɓe goɗɗum non an ala on droit sabbagol ha mawɗo ma noddama enna yo okkan hunde kaari ma waɗanan hunde kaari ala on droit ɗon c'est à dire ɗum wata sabbo ɗum sande heɓuɗa wojjuhirɓe tun he mo juhirama moƴƴere hay so tawi woni wona mawɗo ma wori déjà taw mo juhirama moƴƴere je vous assure ko seytinamma o ko seytinamma fewno ɗo ngo duwantoma dow ko moƴƴi e ganda noon kowoni ka ɓerde kono noon si yeehi ha konngol ngo yalti allah kañum no suuti fo ɓay mo andi ko laaɓi waɗuɗa hay so tawi woni jommum no mijanima ko boni allah ƴetti waylita e watta ko laaɓi hetta où est le problème où est le problème donc piiji ɗin fof ke waɗen kadi surprise des fois te haɓiɗo ko tuma téléphone yoni soni o miɗe jonnanno wonana woɓɓe ɓe déjà wona ka saare ha déracino c'est à dire déracinement en français ɓenna wondema donc ɓe changea comportement jego ɓenna non pahum kun noddali jonnanno kun téléphone pahum kun noddalla miɗe andi non y a quelque chose dans la maison y a un peu dedans donc ɓay sa pa noddali donc nini taw alhamdulillah nanay ɓe haala noon nan noon mawɗo ma on pahum kum an a changino a ƴettino haala woɓɓe goo donc a yeggiti teddungal mawɓe ma ɓen donc au fait hay sa waɗa e publication ji gono toon ma a ɓornoto ɓornateeri ji gono toon ko goonga kono nde ɗa waɗa ɗin ɗo wo yo tawta hara kadi mawɓe ma ɓen no weltito dey sena ɗum a waɗa ɗin ɗon tun ɓe nanayi o ko hoore mum tun hammani mi andi jaka o ɗon wona ha o nafalan ayi c'est à dire kamɓe ɓe yiyata comportement ma o ngoy koko a waɗanali ɓe comme ɓe yiyata e il a parfaitement raison si c'est ton père si tawi kadi koɓe fo ata yiɓe mari gonga e hoorema ala kar feƴƴira ɗon donc on doit faire beaucoup attention sur ce point là andi haala lannata donc ɗon o en aray ha wana ɗon hatten noon e arte noon kadi ko woni feƴƴude kon ka inete ɗon ka en pleine ville ko woni feƴƴude kon ka nder ga hakkudeji men ga ko wonde yiide kon e action ji goo no yalta e ɗum wata e waɗude ko lamɓe goo waɗayno donc andi sa natani sa hoolike goɗɗo pandi kadi ko ari e ma wo e fi e alhaali an hara yiɗa considéri mo ɓay tun ko neɗɗo holniɗo e sengo ma ko landima wo siɗa jogui a wallay mo yahoya noon ha on programme ɗon bontira noon jommum hoolare ko ende kon hoolare nden bonna hoolare nden bona fes kono waɗa simi wi ɗum hande fo no ɗaɓɓude kono ɗe gandi wona fof kadi allah on newnani yo heɓu ko woni e ɗaɓɓude kon on faami donc e nder ɗaɓɓere nden no woodi sabuji no woodi ɓe anndanɗa hoorema ko inde kon e camarade amiɓe weldiɓe tatara ɓen ɗo ɓe mari moyen seeɗa on faami an noon hiɓe andirma ala piltu palto hiɓe andirma soobe ko gonga goɗɗum ala heɓade à 100% kono hiɓe andirma soobe donc hiɗa heewi amiɓe immoɗa ɗo e yaha tawata hara no woodi buy ko mankirima ka suudu ɓay ɗa haɓɓiti tun an kadi ko woni feƴƴude kon ka capital si allah jaaɓi ko goreɓe ma ɓe woni wadde kon ñameteji ha e cuuɗariji an kadi ɗum ɗo wasata kama a waɗa sigara mum ɓay ka saare wonɗa fi tu yo nane a waɗi donc ka wonɗa ɓiloyade ɗon a tefa ɗon a landaki donc ya ɓiloyoɗa e ñamale ya ukkoya hoorema e dettiji ɗi annanɗa hoorema a wawata supportude tawata ko so tawi woni musidal ngal yahoyi ha faaɗi musidal ngal tumbodira dara ko honno meɗen mari keesu association joni daren ko honno wallirte moɗon en ala feere
en ala feere ɓa yeehi ha o ƴetti donc wata ɓe naɓmoɗo ɓe sokoye haray sina ɗum ko ande men kadi joni no ndaaro a bonnani ɓe yahuɗa ñawliɗa ka mum ɓay no gasa iɗa andi ɗa holodiri e tato ma nayo ɓen noon fof gabe a yeehi a ñomiti seeɗa mo ɓe maɓɓe jonnima iɗa andi le ala hay capacité yoɓugol hay e goto e maɓɓe e joni noon musidal ngal kadi tawa ko be jooɗo ɓe rewa kadi ka keesum hiɗa andi le keesum kun taw c'est qu'on appelle ko inete kon caisse sociale ko caisse collective ko jama fof hawti ko mojobere fof hawti hiɗa andi na goto woni e persude e nder on caisse komo ben chaque fin de mois ma chaque semaine hiɓe tummodirde ɓe waɗa versement an hiɓe andi ɓay a ɗuɗiraka goɗɗum donc ɓe waɗuma à côté ɓe andi way an on donc a tawa kay ɗum ɗon ma hay si ɓe tawnorte ko tuma ɓe versi 2 fois ɓe nama donc an ara ko 3e fois ɓara ko sul fo na waɗede meɗe reeni situation ma o janggo ɓe yirama ɗa base wi ɓeyna andi kaari sali wersude andi jaka ono mari jaka yo kaka goreɓe ma ɓe yahuɗa non c'est pas possible kareji go no woodi yo Allah ƴawno en e majji je vous assure no hulɓini quoi yaha ukkoɗa e ɗin probléme ji ara noon tummidira kadi mawɓe ɓen fof musidal ngal fof kaɓe woni versude ɗon a ala versude ala pippirma ala toon ɓe ƴetta kadi mbuuɗi maɓɓe ɗin hara woɓɓe no siiɓo woɓɓe no wusita ɓenna ko nafata ko lorra tun ayi dari wawi min giɓe wonma fawde kadi ko nafata ko lorra tun donc a zen jono wonɗo iɗa andi le pellet iɗa wakkili fop no andi ti e parfaitement courageux ti e courageux bimɓe kikiɗe iɗa yalti iɗa guinda iɗa wakkili fino heɓira goɗɗum kono e konno donc ɗuuɗa ko woni heɓate kon ɗuuɗa de kono fayda kon dungueje ɗe andanɗa hoorema ko dembe wonɗe vide tout wonɗa yaade hawra e mum tata han ko ñaaki ɗin tout wonma e fiɗude intérêt ala heɓade toon normal andi ɗum ɗon ko perdi noon yi est ce que goɗɗo no gollana noon perdi ye musidɓe est ce que goɗɗo no gollana perdi jamais de la vie jamais andi no woodi ka gollata tawata haray ɗe suuti avenir on tawa ɗe suuti ko woni e aroyde kon donc ɗum ɗon y a pas de problème comme apprentissage ko ɓenta kon kadi stage ko ente stage kon ou apprentissage siga ɗin piiji ou métier n'importe quel métier n'importe quel apprentissage ɗum ɗon fo nafa mum o yiyoy to yeeso dik sa heeɓi courage a wakkilike a ardini haqqil e ko jokkuɗa kon ɗum ɗon on fo y a pas de problème c'est qu'on appelle le travail positif ɗum ɗon on fewno ɗon on famata ko goɗɗum on ala heɓade kono noon gandal ngal ko wonɗa heɓude kon à travers métier ma on ɗum noon wawma aboutisande goɗɗu yeeso ko référence est ce que on faami donc ɗum ɗon fof woniri wano noon andi feton ko konite kon ko yontere hande feƴƴi en fof ɗen andi mi ɓurata jinade donc ɗon o yii ko côté ji no waɗiri noon fop min iri noon comme no woni o yetorde noon yawgol ƴetta nokkugol ko andi alana doole yoɓugol joni noon hara an kadi andi ko charge ɗa kon on ɗon noon immoyo kama par ce que mo fay confiance kadi e ma an kadi o ara kama o wulla e ma ɗon walla andi ko donc ko ni fandori donc e musidɓe andi woɓɓe ɓen a heeɓi musidal wonde ne woɓɓe ɓen ko tuma faaɗi quoi tuma faaɗi o musidal ngal yaltita tan on tuma min mawɓe ma ɓen comme pati oɗa e pati ma pati an ko menen hawti on tuma heɓa musidɓe si yeehi ha faafi tawi hiɓe tañƴinorma gokkum je vous assure hay so tawi woni hanki ɓe andanoma yawe ha ɓe pooɗama ɓe wartama wurin ko c'est à dire ko a koto onno ko a miñam maɓɓe ma ko a ɓiɗɗo maɓɓe siga ɗin geste ji quoi siga ɗin zarji woɓɓe ɓen haaɓi musidɗo wode tuma ɓe mapora on tuma noon haray ko musiɓɓe on faami donc ɗen doit wattande yilla moƴƴa anditen hay e goto e men ko gonga yelaki wongol neɗɗo miskino ha feƴƴita miskinan ka ko cela veut dire
on nani mawɓe men ɓe no yewta fi miskinan-kaku d'une part bona kono noon wonugol kadi miskinan-kaku ha tawata ara hi ɗo taƴito ko ta ko ɗum noon kadi moƴƴa e tagaɗo kono noon ɗum noon miskinan-kakuji goyɗa no waɗa tawata hara ɗum ɗon ko joomum faggitani ɓurɗi e ɗurde ɗin je vous assure tawa hara ko joomum faggitani on faami donc ɗum ɗon fof waɗi e yii alhamdoulillahi probléme ji woɓɓe réglama mais probléme ji woɓɓe jusqu'à présent no guerdede mum woɓɓe talla lakke fet on jusqu'à présent ŋaccitaliɓe est ce que on faami donc sa landike ɗo woɓɓe fewn ɗo ko ɓentama minen juldere nde ñaami fof nini hay fof so ɓaɗaki ɗo nani ɓannami fenu nini ko Allah andi no min woni feƴƴinirde voilà donc fet on yo Allah taw hara wona fiima antu waɗir ñamirɗa ko heeɓi ɗon kon hara donc no woodi hara ko sendotuɗa e mawɓe ma ɓen par ce que ko fii ɗum wonde yewtude ɗo hande ko fii ɗum wonde yewtude ɗo ala ko ɓuuri e mettude ala ko ɓuuri e muusude tawata yiya mawɗo no wulla inna min kadi la mari yahuɗo yiye ɓe hollama le o yahuɗo maɓɓe tawata le pellet oɗo no mérite wiyede ane vraiment ko aventurier jo himo mérite wiyede hiɗa jogui yiyamo tawa le pellet himo mari nden inde ɗon jogal ngal no yaltete makko tawata no ara mawɗo makko no wullato no enna min kadi mi sikkuno miɗe mari yahuɗo andi ka ɓe inɗo mi sikkuno miɗe mari yahuɗo andu no woodi ko hani ɓe waɗande tawata hare mo mari wonno capacité mum cela veut dire ko ɓuuri ɗudde kon tawata hare mo mari capacité mum oron ka ɓe waɗande kamɓe ɗon ɓe yara on point noon donc est ce que no hani woɓɓe no lantoto joni na donc awa sa yi e mawɓe wulli kamɓe kadi ɓe wullino mawɓe maɓɓe ɓen donc an sa andi ɗum noon a mbiɗɗo mawɓe on a andi ɗum noon vraiment wata sabbo ha ɗin haalaji ɗo yaltita ɓaye tun hiɗa andi ko kamɓe ne uma no gasa ha sabbo wori déjà jaraka sabboɗa ha ɓe woyto e ma siga piiji gono toon non ta jaɓu ko mawɗo ma ko sawdu ma ɗum ko ha seeɗa ñande go ara iwi siko no arda yara ko kamɓe hikkoto wese ɓe accidama noon e kuuɗe ɗe waɗannoɗaɓe ɗen ko ɗen kuuɗe hettata ko ɗum won juurotoma ha an kadi ñande tawoyɗaɓe enene mawɓe no en min kadi dosi miɗe mari barke mawɓe an seeɗa miɗe andi mi anata fuɗɗoto ande tun Allah itta ko siga ɗum ɗon ɗaɓɓete fuɗɗoɗa ande tun Allah itta donc ko siga ɗum ɗon ɗaɓɓete cela veut dire araya surrike kono si hina ɗum wona seedoyteɓe ka commissariat ɓen ma ka matoɓen ka gendarmerie ɓen donc hara sa yi ɗum ka lawol inna non hino aden yahoyan to tawa hara ƴe koko huula moola ko woni e maɓɓe ɗum est ce que ɗum ɗon no moƴƴi e tagaɗo je vous en prie hay e goto e meɗen fewdo o sahay ɗo hay e goto e meɗen ƴettali taw nayeegu nawyali taw ko génération am mi woni haalande koy génération kotiraɓe an seeɗaɓe ɗon wi maɓɓe on feƴƴino joni ko ɓe darde tun solution no ɓe feƴƴinira donc gurdam ko ɓe andi joni ko wonno ɓawa kon hankkadi artata hankkadi mais enen ko cela veut dire enen ɓe yaasi on fewntani ɓen ko fewnɗo noon yiyeten exemple ji ɗin daren exemple ji ɗin e mawɓe e siga ɓe mawɓe daren tawelle no woodi kaɓe woni e wullirde tawata se yaari ɗon enen kadi wullay éviten ɗon fes éviten ɗon ñawden ɗon baren ɗon fes siki ko ɗum ɓuuri e moƴƴude e men daren kaɓe weltori ɗon ha ɓe waɗi ɓe réalise goɗɗum nous aussi nous allons on peut essayer et on va essayer encore de suivre ce chemin là mi sikki ko ɗon ɓurata en arrange hay e goto e men e hay cela veut dire dare no woodi e men oni ɗo tawata ɓolde ko mboɓoɓe woɓɓe hen toon hara ko jukkuɓe yani koyɗal ngal tawa tere ɗen timma wiɗen noon an nemmo tawa tere ɗen timma ko zasir ɓe engagé tawata hara na yawgol domade ɓirgol lakkere nden inna donc yeru komi heeɓi wo min kadi mi sendude e mawɓe am ɓe daare ɗum noon ta noon ara koye guite hay ko manque ma ala tawata hay ko gonɗa heɓude kono inna donc oɗon noddallan taw mi andi yo mi accu taw donc ɓe noddalima an dasi ko an da no gasa ko leer jiɓi wonta ɗon ara ɓe maayi
ma ko lerji wonta hara maayi anga saboto ha ɓe nodde ɗi lerji hewta noon joni noon tawa jaayo e simi anduno andi haray laawike andi haray laawike. Donc on doit porter beaucoup attention, je vous en prie. Cette émission là c'est juste pour nous, c'est-à-dire c'est pour nous la jeunesse, c'est pour nous la jeunesse, c'est-à-dire nos frères et nos petits frères aussi. Kotiraɓe men ɓen e enen e hik e pay koye miñiraɓe men ɓen ko ɗum ɗo c'est-à-dire enen ko ɗum ko enen ɗum ɗo concerni, c'est la vie ko wona haalede ɗo ko enen concerni, ko enen concerni. Ande no woodi emen ɓe ala nene tawa nene maayi baba maayi, donc ko bappiraɓe ɓen heddi ma yayiraɓe ɓen hiɗa sikka ko ɗaɓɓanɗa e ɓen ɗon ɗaɓɓanɗa e nene baba kon hiɗa wawi ɗaɓɓude e ɓen ɗon e ɗa wawi noon hawrede toon koye exception ko ɓenta kon e contraire, cela veut dire hawra e yayirawo ma bappirawo on tawata hara e giggol ngol nene ma e baba ma joganino ma ngol giggol ala hakkude ma e bappa ma ngol giggol ala hakkude ma yaya ma. Il suffit juste kamɓe ɓe guerde fi no iwiraka famille donc ɓe guerde fi no ɓiɓɓe maɓɓe ɓen siko bappa ma ɓe guerde fi no ɓiɓɓe maɓɓe ɓen wonira yeeso mum wonira yeeso mum ɓenna. Donc ɓay ko kamɓe joni heddi joni ɓe ƴetta fof ɓe ɓamana ɓiɓɓe maɓɓe reedu ɓen ɓiɓɓe kotoɓe ma ɓiɓɓe miñamɓe ɗum ɗon on sans fils, on sans fils. Donc an noon wata vise ɗon vise anda peut-être ko ɓiɗɗo bappa ma on heeɓi o honno ko janɗi wo ko janɗi peut-être o fino o tawma o wawata wonde koto ma ko honno wonirta noon hara o wawata wonde koto ma ko wakkilare ma nden engagement ma on nedi ndi joguiɗa ndi ndi mawɓe ma ɓe newma ndi jikku moƴƴo mo joguiɗa on siɗa jogui on noon je vous assure hay soko honɗum tigui de ɓe gueruma il ne pour rien, il ne pour rien pour toi. Hay fus ɓe wawata e feema hay e fus andi goɗɗum ɗum koyne sattinanta hoore men min ɓay tum mi ɓay tum mi yi mi andi bappam ala kalan donc si Allah jaɓi min guertay mi hollayɓe min kadi e ko galle baba jarayɗa yaltinalngol konngol e no woodi ce qu'on appelle la guerre froide utiliser haqqille maɗen utilisera cerveau ma o sa utilisiri on ɗon rek jara hayɗa communique ɗum hakkude ma e goɗɗo go ma hayɗa darodira e bappa ma e konnguɗi gono toon non goni tun haqqille maɗen ɓe famoray e nder hen ko wonɗa ɓe jabade kon à travers tes réalisations par ce que ɓe watama interrompude ak darnataka galle baben ma ɓe watama interrompude ils ne pouvons pas ɓe wawata est-ce que on faami. Donc ko wattango yilla moƴƴa koyna seeɗa e hay minata e ɗaɓɓere nden minata nde ala e ɗumannade donc nde aboutisude moƴƴa noon je vous assure no aboutisude vrai kono yeru cancame ɗe wonɗen yiide no waɗa siga ɗin geste ji ɗi sifiɗen ɗo hara yoɓe anduto no yoɓe ƴettu exemple ji goo e woɓɓe yoɓe ƴettu exemple ji goo e wonɓe nafude mawɓe mum ɓen no vraiment ɗum no foti no hitti e no weeli kadi donc wattango yilla moƴƴa koyna seeɗa e hay goto enen ɗo hay goto arata tawa hara ko vide yeloto ka mum yeloto ka ɓengure mum ma yelanto ɗimmojo mum wonugol vide wonugol aden fus hara ko rien non hay goto hana wonde ɗum no wona woniri wo no woodi ka nafa yaltitirta e tagaɗo seeɗa no wona woniri wo si a daari no woodi ka yaltinirta nafa e tagaɗo seeɗa ɗum noon ko c'est à dire wona ni tum hoccirte wona ni tum hoccirte ko fokke heɓa analyse heɓa wallitotoɗo ma e trouvugol piiji gon toon andi goto gaynata comme no wirɗen noon souvent e yewte goto gaynata piiji ɗi no wona woniri wo fokke wallidire donc on doit porter beaucoup attention nargol yuppita tuubele haɓɓito ƴetta misuwar ji haɓɓa e ceeci mum ma haɓɓa e junngo mum ƴetta montor ji n'importe quoi haɓɓa e junngo mum inna bon la vie c'est comme ça
Nous, on est en train de mener notre vie. Hein? On va mener notre vie parce que c'est le moment. Oui, c'est le moment. Mais c'est à ce moment-là aussi que tu vas gâter ta vie. Si tu ne portes pas attention, c'est en ce moment-là aussi que tu vas gâter ta vie totalement. Totalement. Donc, tu dois avoir la moitié de la scène. Haray, ande mi ala junnude parce que menen jusqu'à présent meden horude ha joni meden horude menen ɓay tuma wowino ɗum joni mi wowino nde won e jemmade horugol ngol kono tawa des fois ɗum annata donc haray ta nde wonde jeegoje ɗen ɗo meɗen manni ɓayno si yoyi noon ha jeegoje ɗen si yeehi ha juldandu heeɓi sappo ma sappo e joyyi mi tasa si yeehi ha ndu heeɓi sappo e joyyi aɗani a hooray ɗon jeegoje ɗen ko wigol mi horoyay ko ɗum sakkitoroyta wigol ko wigol mi horoyay par ce que gasata on tuma aray a wowino kadi ñamugol ngol anno men mi wowi ñamugol ngol ala ko ɗum goyi ka suumaye me woɓɓe no ɗo ha jusqu'à présent meɗe wowi ɓe yiide ɗo émission ha suumaye ndon mi yiyali ɓe ɗo kono meɗen sabiɓe film kaka fin inchallah donc aray fof no weltana mi weltanike kadi direction on to ka technique haray inchallah et wawa yittude kadi samedi prochain compte tenu de notre émission l'émission qui vous parvient tous les mercredis dès qu'il est 20h ou 21h comme ça. Nous allons essayer de voir quelques solutions à travers notre génération. Merci beaucoup. On se reprend la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.